yung ano, 158 yung junior bill. Ano po yun, sir? Yung 158 ba yan, yung junior Yung bill? Whopper Junior Meal po? Oo. Opo. Tapos yung burger na 129, yung 2 pieces meron? Opo. Sige, yun na lang. Ilang order ng Whopper Junior Meal, sir? Isa lang po. Pati yung double deal, sir, isang order lang yan. Yes po. Drinks po nila, sir? Ano ba yan? Coke? Opo. Ano Yun pa, na lang po. ano pa yung drinks nila? Drinks niya? Coke, Coke, orange, root beer, iced tea, Iced tea na lang. Coke Zero po. Iced tea. po. Medium or large po sa fries and drinks nila. Basta yun na lang. Yung 158 na lang. Okay po. Next window na lang po, 287. Thank you. Kain guys.